Og efter den medaljerække har vi allerede fået sendt herrenes 71 over 1000 meter afsted. Det er bane nummer 1, Canadas Adam van Cowen, bane nummer 2, Martin McDowell fra New Zealand. Hvad kan vi se her i billedet? Det er Max Hoff, som nok må være favoritten her. Vi har også danske René Poulsen, han ligger på bane nummer 7. Må du se René her, de har ryddet godt første 100 meter. Det er en fin startfelt, det ligger rigtig tæt. The blocks early in the final of men's K1 1000 metres. Alexei Mokolov from Uzbekistan out in lane 3. Alongside him, Adam van Coven in lane 1, also looking very strong. Van Coven not known for his fast starts, but he's gone out hard in this A final of the men's K1 1000 metres. Also looking strong, Max Hoff from Germany, and as well Lawrence Panaku from Belgium, the winner of the first heat. The medals could go to any of these athletes, with Martin McDowell from New Zealand still very much in there with a chance. But it is at the moment Alexei Mokolov from Uzbekistan, finished 7th at World Cup 2 in Duisburg and is looking good for a better finish here this afternoon. But it's Alexei Mokolov at the moment, with Adam van Coven from Canada just nosing into the lead. He's going to be pretty mad at himself for not making the A final of the 500 yesterday. He's definitely gunning for a medal here this afternoon. And Max Hoff now from Germany wasn't fast out the blocks, but he is getting in there. But Arthur Peters from Belgium in lane 8 in the blue boat. Very strong young athlete, the current junior world champion in K1000. Giving Adam van Coven a full-time world medalist in the K1000, a run for his money. Og vi kan se her efter de godt første 500 meter, er det lige nu den unge Arthur Peters, der presser rigtig godt på her. Han er junior verdensmester på linje 5 i sidste år. Vi kan også godt se, at nu begynder tyske Max Hoff i bane nummer 4 at trække frem. Det er her omkring 500 meter, vi plejer at se ham skubbe tempo rigtig godt op. Vi ved godt, at med er det uzbekiske Alexei Mokolov. Vi så også ham i godt semifinalen, en rigtig god semifinale. Det var Adam van Coven, der var rigtig godt med. Han er begyndt at falde lidt tilbage, og nu kan vi se, at René Poulsen på bane nummer 7 begynder at røre på sig. Han ligger lige nu omkring en 4. plads. Men vi har også set en rigtig stærk sidste 250 meter fra René. Nu ligger han på en 4. plads, men vi kan se, at han lige stille ligger og henter på den tyske Max Hoff, der er i føring lige nu. So 300 meters left to go. Max Hoff from Germany is really digging in, and he's got clear water now between himself and Alexei Mokolov of Uzbekistan. And Denmark's René Poulsen is really starting to pull hard now and come alongside Arthur Peters of Belgium. What a performance now from Max Hoff from Germany. Really kicked at the 500 meter mark. Still clear water, and René Poulsen from Denmark is just edging into second place over Arthur Peters of Belgium, with Adam van Coven and Alexei Mokolov just slipping back. Se her, hvor Warren nærmest 200 meter er det Max Hoff i føring. Vi kan dog se dansk René Holm begynder at røre på sig. Han begynder at komme rigtig hurtigt nu. Han henter på Max Hoff for hver eneste. Vi kan også godt se herude ved siden af ham, den unge Arthur Peters kommer rigtig stærkt. Han ligger på siden af René nu, men det er føring til Max Hoff. Nu må vi se her de sidste 160 meter, om René han har noget at skyde med. Vi må hjælpe ham på vej. Kom så Danmark. Well, really cruised through the heat earlier, but René Poulsen from Denmark is now putting the pressure on him, and this could go right down to the wire. There's now probably one bowling, perhaps half a bowling between him, but now Max Hoff is digging in. So Max Hoff is lifting his stroke rate. He doesn't want anyone to catch him. René Poulsen from Denmark in second, with Arthur Peters from Belgium still in third place. Max Hoff still in the lead. The race is on for the second and third medals. Ja, det er presset rigtig hårdt på her. Det er stadigvæk føring til Max Hoff, men René han kommer rigtig hurtigt her mod målstregen. Jeg tror desværre, det bliver Max Hoff her foran René Holm Poulsen og Arthur Peters. Altså her en sølvmedalje til René Holm Poulsen. Flot præstation på hans side. Det bliver en sejr til Max